Ya naru yasang umuru mak baraka. Tapi angka onrong, angka tu pasidaka kepada rona masidaka. Manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Angka tu ayat, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maginang ka dilipat 70 kali lipat. Maginang ka mega seperti menanam padi. Patanang ngaseki esi dimi biji tanang nendrek manci si batang, yaro si batangnya koma buai matake-take nih. Nawadi gangka 70 butir. Kama koro sewe, yaro nala parumpamaan po Allah Ta'ala. Mathalul ladzina, tapi makadai yumpikuna. Makadai yumpikuna, ya ko makadai yumpikuna berarti impak. Nah ya ko impak waramparap pa. Ya ko makadai sadaka tanya waramparang. Namo mi cawa-cawa mi okiolo na tawe deni cawa-cawa ya, mi cawa-cawa. Apa si salah ti cawa-cawa si bawa mi cawa-cawa. Makalela ti bicara gi makaramaki. Namo i cawa-cawa mi tawe kata palana denako. Madosa mi itu. Iya mi nareko mi cawa-cawa ki okiolo na padat tarupa tau betuangan na cawa-cawa madeceng. Membuat dia tersenyum. Yan na tu ampai sitongan na ya tu palawa matandre-tandre tu palana yang penting dia napau salah. Iya meja palawa saya sama kok makai ka mapau salah. Jadi ya tu palawa sitongan na itu mendapatkan pahala nasabah membuat orang tersenyum. Tabassumu kafi ahika laqasadakah. Mi cawa-cawa beru okko padatta rupa tau pasidakah tapi makadami sadakah dena kada impak. Jadi ya ko impak waramparap pa. Iya ko pasidaka, namo si kiri itu pasidaka tau bu, malalang ilaw masige pasidaka, memindahkan duri di jalan sedekah, engkau rupuk ko tangana batay batu, maka daki nabuangi matu tayo ko nalapu ilagay, pasidaka, jadi sedekah mana itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fatah wa ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan Gurunda
Bapak Sahidin, seluruh imam dan pegawai syara, ibu-ibu muslimat, sini hadir ketua muslimat DCNU Kabupaten Sidrap, dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, wabil khusus tim ketua BKMT yang sempat hadir. Alhamdulillah, syukuruki nasaba iya wattewe angkaki napasita rupa pong Allah Ta'ala rilalanna on rom madecenge si bawa asirun tu kam madeceng na si bawai niak madeceng mamagi-magi na liti baraka maraja iya atu-atu dangatae nasaba de tu gaga deceng ipiga okolino de gaga onroy tu dak piga deceng kecuali kala menjadi saksi dari kemudian. Bahkan onrongnya mas sempajang, onrongnya tudang itu akan menangis ketika kita wafat. Teritu onrongnya nare kotomati. Demi yang kalinga. Dia menangis itu nasabak dia nani onroy untuk makasiwil lori Allah Ta'ala. Makanya upasangi maka dia tu sitongan na atu tunggal linota mi pakai guna. Na iya romelo pakai guna dia tu na makada malampe na usunga na tawe malampe na umuruk na tawe na wadi manci jitau deceng de. Tapi umuruk kami na makanja sa kumalampe umuruk tapi mega barakana. Tapi yang dinilai sitongan na adalah berkahnya. Ukui lalanna agama ta Bapak Ibu sekalian, angka kemudahan na lingi pong Allah Ta'ala sitongan na berdasarkan hadis Rasulullah, maka da angka tu pakasiwing magampang ijama tapi matandre apalan. Madupa-dupa mo, ya magalai mas sempaja sunnah, angka sempaja sunnah, ya magalai mas sikiri, angka sikiri, ya magalai mas puasa sunnah, angka puasa sunnah, ya magalai mas sidakah, angka pasidakah. Jadi madupa-dupa mo. Tapi iya ro kamudahannya sitongan na ibadah dia itu na pada tingkatan na. Oleh ngisi dicontoh, mapamulai hitungan waktu. Angka tu puasa makanja mematu jama dalam setiap bulan, angka biasa ini Senin Kamis. Palima saworo, Senin Kamis. Dan itu yang umum. Angka puasa yasang ayamul bidi. Puasa putih. 10 telu, 10 pas, 10 lima umpo na ulangi. Jadi mak bilang umpo ulang ni. Tapi ya puasa maka dia puasa mutih. Maka dia ayamul bid. Tujuannya ya puasa sitongan na puasa sunnah. Tapi maka dia nabita nigi jamai iya puasa putih we padai ko na puasa ngisi ula bujur. Jadi 30 sona na bawa ya tu telu ngasoy pahalanya. Jadi iya kuidi istilahnya untuk menggalak emang puasa Pak. Kata tuh suruh emang puasa nasa iya tuh di ramalangi maka orang jisipan rasa-rasa palai komisi tambah sunnah Kak. Tapi angkat tahu menggalak emang puasa sunnah. Ya ku puasa sunnah jarang nak kada ya Senin Kamis sule. Dia nomor gaga. Bahkan Senin, Rabu, Kamis. Sebangka sahabat Nabi ta maka dah ule buat dimopau tambah ya Rasulullah. Maka Nabi ta hari Senin, Rabu, Kamis. Jadi maka dah ule mopa. Maka Nabi ta puasa lah 3 hari setiap bulan. Ya, ini riasang ayamul bidi. Tapi iya ro lagi sapa mi okomi kalender lewat dirita. Kau isi kada 10 telu 10 pas 10 lima umpona ulangi. Iya sitongan na saya pernah mengusulkan itu maka dah iya ko maki buaki kalender padai kalender kuidi okomanya majelis ulama na Malaysia. Iya ro kalender na Senin na puasa sunnah na let tanda hijau. Jadi maka dah 10 telu 10 pas hari Senin dan Kamis na kasih tanda hijau. Jadi sini na onrongnya perintah ya puasa sunnah na tari cetak hijau okoro supaya na tandre kada nalingi kode maka dia se aswakoe disunahkan puasa. Nah. Apa angkat tahu tu puasa macawe nanti tanggal 23. Sunah katoki tu ma puasa ya ulangnya 1 Rajab. Nah, disunahkan juga sebenarnya iya tulalan nasi ulangnya suruh ma puasa kalau mampu nasabak sunnah hukumnya berpuasa di bulan Rajab tapi istilahnya ipegai puasa sunnah. Sabat talu tu pas surong okoro. Yang pertama pegai puasa sunnah, yang kedua kita banyak sedekah, yang ketiga banyak istighfar. Yaitu amalan talu oko ulang raja. Nah sabat raja Sya'ban Ramadan itu kan ada doanya. Allahumma barik li fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik li berkah. Itu sange barakah tak tambah. Ipikui carana na mendre darajata, 2 caranya. Pegai ibadah tak kurangi dosa tak. Makanya perbanyak puasa sunnah, perbanyak sedekah, banyak istighfar. Nah sebab itu kehidupannya kan makoro. Ya rodosa ko matana ininya jadi cenge berarti mariawa itu kehidupan istilahnya. Kedudukan to kiolo na pong Allah Taala. Mariawa jadi ko tome pendre idaraja o kiolo na pong Allah Taala 2 kemungkinan ipegai gi amala atau dosa ikurangi.
Makiro, pada koto matimba to, ya nang katimbangan ci di kiri ci di kanan. Ya ko matana ikanange, pe ko carana na matana kiri. Laga isesa kanange, na pamutambai kiri, makiro. Tapi ya ko de mulai laga ya ro kiri, usaha kaki kanange mu pegai, makiro. Jadi dina tu ampai makada wa addi sayyatal hasana tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin. Betongan na tutu ipangkau kamajae dengan pangkau kamadeceng. Jadi aku ya sange patutu de tu nang kana marani anu ma patutu ena ye tutu apa de na tatutu ko marani jadi ya ko cidi dosa ata usahakan ina dua de cetta tatutu itu ya makiro. Tapi kalau hitungan agama angka kanjana apa ya ko cidi de yaki bo 10 jajinna ya ko dosa yaki bo cidi tom jajinna kan makiro. Jadi moro keuntungan toko kami nasabah makale manja bil hasanati falahu asru amsalihah ya ko pigau ko cidi deceng ipan jadi 10. Jadi itu sampai sunnah itu baca jamai 2 rakaat, sitonganna di hadapan Allah nilainya 20 rakaat. Kan makiro, apa iya ko si bisa sampai sunnah ijama nilainya mak ganai 10. Mako mana tuh? Ya naru yasang umuru mak baraka. Tapi angka onrang, angka tu pasidaka pada rona masidaka. Manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Angka tu ayat mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maginang ka dilipat 70 kali lipat. Maginang ka mega seperti menanam padi. Patanang ngaseki esi dimi biji tanang nendrek manci si batang yero si batangnya ko makbuai matake-take nih. Na wadi gangka 70 butir. Kama kono sewe yero nala parumpamaan po Allah taala. Mathalul ladzina tapi makadai yumpikuna. Makadai yumpikuna ya ko makadai yumpikuna berarti impak. Nah ya ko impak waramparap pa. Ya ko makadai sadaka tanya waramparang. Namo mi cawa-cawa mi okiolo na tahu deni cawa-cawa ya. Mi cawa-cawa. Apa si salah ti cawa-cawa si bawa mi cawa-cawa. Maka lelat mi carogi maka kamaki. Namo i cawa-cawa mi tahu kata palana denako. Madosa mi itu. Iya mi nareko mi cawa-cawa ki okiolo na padat tarupa tahu betuangan na cawa-cawa madeceng. Membuat dia tersenyum. Yan tu ampai sitongan na ya tu palawa matandre-tandre tu palana yang penting dia napau salah. Iya meja palawa saya sama kok makai ka mapau salah. Jadi ya tu palawa sitongan na itu mendapatkan pahala nasabah membuat orang tersenyum tabassumu kafi ahika laqasadakah. Mi cawa-cawa cak beru okko padatta rupa tahu pas sedekah tapi makadami sedekah dena kada impak. Jadi ya ko impak waram parap pa. Iya ko pas sidakah namo si kiri itu pas sidakah tahu bu malalang ilaw masige pas sidakah memindahkan duri di jalan sedekah engkau rupuk ko tangana batay batu maka daki nabuangi matu tay ko nalapu ilagay pas sidakah jadi sedekah mana gitu jadi asang itu pas sidakah dia tu nakan ilaw doang ngite pas sidakah ieu tu ampai na suro ki nabita mak baca Fatihah akka apa na rekomelo ki matinro jadi salah satu doanya itu Fatihah pertama itu untuk Rasulullah atau pandita pa hakiki. Jadi makanya itu iyo buka kiri biasa ibaca bami. Makanya bani istilahnya dega itujukan. Makanya bami ko meki matinro bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Napi baca suratul Fatihah kepa makoling. Kalau dalam ilmu hakiki itu apa? Ini baca bawang. Yang pertama itu dikirimkan ke Nabi. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin walal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Ipatujuy manang isini na salangnya. Salang arwani salang makunray. Tomatappak arwani tomatappak makunray mapamula yatu isyaga sagang kaya matebe. Lai kiringang ipatiha. Iyaro patehe inya kangi untuk tau tuwe apa pedising papasalama. Untuk tau matebe mancajiwi patamba amalak madecena lalaku buru. Itu pas sedekah. Ya ko siaga ju tau masalang sekotoro pas sedekah. Iya natu nakada nabita siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur sama dengan bersedekah 1000 dirham. Jadi maseke masumba ya bato na ro. Itu karena dia agam ya wasumba namu ya macipi itu. Ako baniro, yaitu ampai agama tak ada kemudahan. Aja tak ada duit pemasuna payasa de, angka tahu Pak de nang kanirita masumba, tapi semua satu kampung dia doakan. Po malasi kasihan uang kalingon na tapasawi kasi ilasan na po tapasalamay ang karo kasihan na po mapabuka usaha tasimpo yang idali na po ang tapatanung ang iroma lama di China itu magay mendoakan saudara muslim orang tidak tahu yang didoakan malaikat yang mendoakan kita pas sedekah san ero bu yo pwede dasam kanya tiano buka usaha na duina indran niaro natanya di ko disuruh wajay gitu magay makoto jadi kadang-kadang kan begitu jadi usaha kami pekui carana nang kapasidakata dan
Tapi dalam bulan Rajab ini, nanti bulan Rajab masuk bulan Rajab, sedekah yang bagus adalah memberikan sedekah berupa materi. Nah, iya di magalai mapan ki. Kamu tuh. Tapi ya pas sedekah mah tingkat-tingkat tuh Bu, mah tingkat-tingkat. Angka tuh pas sedekah cica minyak bereng, langsung telu lologang ngapalang. Maka lebih ku yasam, anak yatim, keluarga macawe, pakai retoni, telu niti lologang. Itu. Iya kau tahu sogi sidakai apalah pas sidak kami apa angkat tu tahu sogi sidakai pana pamainga gitu pak apa cidi tu jama-jama Pak Okolino ina na puji manang ya tahu dega ga tahu cece tu tahu mabasah dega ga iya nama basah mo teh namo tahu kalasi ko mabasah makna teh tahu patu kanja da tahu paja sipa na iya na tu nakada guru teh ya kome ko patat dengi sipa majamu rampe-rampe madecemu depe na sipa maja rampe-rampe majamu oko padamu rupa tahu magampang abas sabawan tat deni jamu. Ia mau mabasa, ia ko 5 tahu ko makalasi na papatangas ko to 5 bagi ga mabasahay. Tapat de kada kanja payano padahal iwan ni manaro na bagi. Makito yung pay chale pa kung kana bagyan na laman tahu pa. Makomenti iya tu mabasay na poji tayo tahu mabasa poji toy, tahu masekke poji toy. Tapi ta coba ni gare bali ko tahu sekke. Tamo tu tahu sekke cacat nasa sekke payano padahal liwat pialena. Jadi dia majamange tu mabasay tu tahu makan jalan. Makanya usahakan ni dalam kehidupan ini maka kau nak magalai ma puasa ya naruta puasa nga iya je to ampai to ma puasa kami si Bu apa ukur lestor ibadah irekengi pegawai negeri mapata laporan bulanan nih kamaleka macata to si minggu ya tu doa yilawe amalange lestor setiap satu pekan angka to tutup buku dalam 1 tahun kayak tu pada saat nisfu Sya'ban ya tu ampai ko nisfu Sya'ban ini ditutup buku di situ 1 tahun terbuka lagi lembaran baru lalana si tahu nge ko mate matu teh dia tu na tatutu ko mate yan itu Sya'ban pinama tatutu nisfu Sya'ban tasel situ jadi lembaran baru makanya tu kon Sya'bangi na suruh kita membaca Yasin untuk tolak bala na sabab aku dipatan tu takdir selama 1 tahun ke depan nah makiro jadi angka waktu nanan nola saya Rabu terakhir bulan Safar aku itu panu abalae maka dia Rabu wakasan maka daki dicapur raba tapi di bulan Safar tapi okui Sya'ban tengana nisfu Sya'ban di situ ditentukan takdir yang akan kita jalani selama 1 tahun ke depan. Jadi itu ampai isunnakan ma puasa kula Sya'ban. Bahkan maka dalam tau pandrite usahakan beribadah di situ di malam nisfu Sya'ban, tengana bulan Sya'ban isunnakan ma puasa di situ. 1 Rajab isunnakan toki. Gitu. Nah sabak magai ya komeki misangi magi nya puasa 1 Rajab watun nasi diraja naipano nurna nabita nuru Muhammad laipatamu kuilalanna rahimna Siti Aminah. Itu di satu Rajab. Ya toh si ko Sya'ban di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Iya ko 9 Zulhijjah malam hari Arafah unron ya dampengi dosa lupuh. Isurotoki ma puasa ko tuh. Makanya puasa gitu. 1 Rajab nisfu Sya'ban, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, ya puasa tuh. Maka mana ke 10 Zulhijjah ya puasa. Puasa sholat perang, cocok nih, yang penatengin nabi teman rin atau loma lepe. Disunahkan tidak makan sebelum lebaran, boleh pi malepe na pemandre hitungannya itu 1 hari puasa. Ya tuh ampai sunnah de to mandre ko hari raya Idul Adha. Mega apa tuh tanah saya mega mandre maliwasak. Cedela dami betul kok tuh nah hitung 1 hari puasa. Apa mapa mulai 8, 9, 10 hitunganna ya puasa talungas sok tuh. Waktu naik panipi Nabi Ibrahim toh itu dipuasakan. Jadi tanda kesyukuran itu tuh ma puasa. Yaitu ampai Nabi ta ma puasa sosining nasaba sosining na jaji. Nalai tanda kesyukuran. Aso kami si ilapor amalana juga puasa sebagai tanda kesyukuran kepada Allah bahwa histori amalana. Tapi ma puasai Nabi Musa ipas salama ko kajaran ng Firaun na puasa ti Nabi tena tu ampai tema puasa 10 Asura maka daki di puasa Asura nasaba karena gembiraannya Nabi diselamatkan Nabi Musa alena ma puasangi Mario ipas salama Nabi nah jadi itu Nabi ta ko syukuru ima puasa yo pui di ko syukurangi to manre itu makanya mato itu jadi itu sebenarnya kuncinya makanya kok mega tuh tahu Bu biasa ko matinja itu iya ko lulusuk mi anakku, mapuasa ka talong ngeso. Agak biasa begitu. Itu tanda kesyukuran. Dia nomor gaga. Aja minta ka da talong ngeso berturut-turut. Ko pura ki mapuasa do ngeso na batal, mangula sikit sini. Itu Pak Mega tahu tuh biasa pu ale na matinja ale na madareke na sama giro ka talong ngeso kede dua nah. Jadi kadang kala begitu. Mega tuh tahu cuma natet tuh nabi tete Mega tinja.
Nateng, lai palaba matinja, ya tem mega tinja. Pak kata cede-cede mapa di mota nasa milona kapa mati ko si pajami pa di wataku mapo sagak seso. Kata mako tu menri jupanda mak bala pa kotoy mak bala sa piri na sa ko salama kala tu mapo sagak seso. Apa masih lagi. Me kata mako tu ajak ta mega tinja. Na palaba gamay matinja ajak ta mega. Nasaba iya tu tahu mega tinja nasa nabita termasuk adalah orang yang beribadah tahu sekke maka sibiang. Onrona tahu sekke beribadah itu tinja. Mako tu ngapa? Nasang iya ko dupa mi siratu karung masumbang si karung sisan na din na dupa siratu sirami pulo na sirana dupa nasa dewa sumbang itu la seke si karung manisi salana itu jadi onro na itu jadi iya panapuasa ko angka nakadai iya ko basalama ka pu mapuasa ka iya ko desa barak ka jamai padahal itu sama untuk kita ya nanti nak nabita aja mega tinja tapi napa laba karena nasar itu termasuk doa istilahnya kan termasuk itu biasa maka ada masumbanga oko masigi eko salama moi biasa maka tu sebenarnya kan tolak bala dibolehkan lai pelaba aja mina cede matinja makiro kemudian ini tentang saya tidak usah bahas semua dulu tentang masalah ini tadi sedekah jadi itu pasti sange pas sedekah bu makai kah angka lalu papak guru atau pandrita maka ada usahakan setiap pas bangun asidakah kok kaya na riyasa pas moto kita masih sedekah. Ilaw daw ng keluarga. Ang katoto tau komelo isalay bola pas masuk ke bolana. Boleh pintu na bolana. 3 orang pertama yang dia lihat itu pasti dia doakan. Talu tahu. Gili kilaw kiri ng kataw malalang ilaw daw ng imade salama. Payite bali bola ilaw daw ng salam. Ang kataw yita lalo ilaw daw ng salama. Ang kataw masapeda ilaw daw ng motor. Jadi setiap 3 pertama kita lihat doakan. Maka de guruta iya ko mulai pananungan itu insyaallah salama ko jarat tau makoro pak mandari ko tudang nasa ketianu lalu kiru jilban kita tapaya biro nah ya selalu kiru jilban tapi de to nak tahu berhenti de insyaallah nah ini untuk berkaitan sedekah jadi magalai masih sedekah magalai emang puasa silakan puasa kemudian angkato sampajang ya kumaka daya de ulek jame tu puasa sunnah sestas engka sempajang angka 2 sempajang matan rela ada apalana istilahnya kotomelo mah hitung-hitung jarak dapi sebenarnya puro pasi pulung engka sera bisa haro buka ya ro ensiklopedia hadis nabi buka-buka ya lo pasi pulung ya ro lo core-core ya ro sempajangi maka tan apalana ini angka hasera kasera sempajang maka jalada tapi aja mau tajam manang yo ro sera namo cik di mikotul lemoy angka sampajang nomor si dia sangi sampaja sunnah awabin iya awabin ya ko hadesa eduan rona nomor si di palawangan na mga ribe isa yang kedua capak na duhai 2 tuh angka ko capak na duhai sekitar tate 10 liwa si tangana 10 sidi anna rakana awabin tosan na angka to ko palawangan na mga ribe si bisa ko to pura na masampaja sunnah mga ribi to makade na masampaja sunnah anna rakana tak don rakaci di bersalang awabin asanna meki mannya maka da usolli solatus sunnatil mutlaqah rakaat ini meki maka da usolli sunnatal awabin rakaat ini dia di bawah ya ko meki mambasaogi wakate masampaja sunnah awabin don rakaat karena pong Allah taala atau wakadaki wakate masampaja sunnah mutlak don rakaat karena pong Allah taala laba mana mo anna rakana de minawat dingi tambai de to na kurang anang irakana aga gunana yero maka de nabita padai ko masampaja sunnah 12 tahun tanah kagak tahu mulai masa pajasuna 12 tahun. Si puluhan ni lagi baki tanga. Ya dampangan idosana 50 tahun tanah. Iya na tu ampai sampajasuna awabin. Iya sammati sampajasuna toba. Magi na kada toba nasaba mancaji pasusu dosa kafarat. Jadi arwa pulo na tau dosa ireke oleh susui. Iya na riasang umur maponco tapi mak baraka. Itu apa 12 tahun etane rekenge na dena mungkin 10 tahun ki ta coba ni gare ta jame si tahun 360 na solalana si tahun ya kode nang kata alpa jame 360 na so berarti kali 360 na tahun kali 12 tareke ni gare talu sabula bie ya naro tau na daga mana nabi tatu talu sabu tau si ratu tau lagi ma dale kongkah yan ang kataw tu si ratu tau ngumuro na duami ko tanyali na chautu pangonro na chomonrongi itu dari ke namanya tumayaga itu makotiha jadi angka ya sang umur maponco tapi mak baraka yan nak kijamanya maka dia umurku 40 mitau
tapi barakah dan nasabak tolina jamai awabin si taumi masa paja sunnah awabit berarti talusabu annaratuna tahu umuruna iya naro maka ada apa nih leh jama matar lupa ustaz aja nak dia tulai jumana bawang do jumana bawang sisa si minggu maka dia namo sisa si minggu dia tulai jamai cica siulang oh tu itabani tanggal si di jama si ko dia mau patulai cica si tahu ya na tahun baru asal paja sunnah ma tahun baru pasti teta sampaja ya bila tahun baru dia tahun baru si Messi masa paja sunnah wabine jama si ya ko dia mau pula patulai cica si tahu yang pati pura tajama ko dia mau patulai ko cicang jama ini meni bawah jadi iya naro sampaja sunnah makadama tia madari tu acara makada iya idi pura ide na makanja sampaja sunnah tawatut tamalolo matoma ni napai pakanjaki sampajangi pakanjaki tajama ni ro na manci patutu matu ya naro tajama manci jipat iya tu matu sampaja sunnah awabine iya na tutu imatu kekurangan na sampaja perlu wasa makadai ko hadesa iya ko iparesanya malah na teh na pure paresa na dena ganna sapa ni dena suku sapa ni sunnah muallafakang iya na tu nakada tahu itu sampaja sunnah patempele makiro makadai iya pa iya ro sampaja perlu itu madarito tu mabilawat tu iya ko watu botingi mabalak-balak sih iya na wasan-nasan nasi sadi wasan-nasan namun ro masikri mangaji-ngaji iya na kasinala si repa desi madari cica mi buka korangnya siulang angkat to cica mi seminggu ya mi ko ni jumai na baca surah yasin na buka sih dia mari gagah angkat to waktu mengaji dia mari gagah padahal non ritawe jadi iya ro taala ona magampangi sampai jasuna anna mirakana yang pai ko pura ki masa paja mangaribi aja da tare walau bolata ondo ni masigi ta amal kaniro pura ki masa paja sunna awabin tite watti de panatami sai tabuka ni korangnya tabaca-baca suratul mulk tabarakah yan naro tabaraka tabaca tapalatu yan nalatu na tabaraka insyaallah ko tulemi pananungang tabaraka tabaca de naburu atakalina itu takutanay tanah tidak akan menghancurkan jasadnya orang yang membaca suratul mulk maka dia nabi itu suratul mulk adalah surah al-munjiah sabangka sahaba palana unta ya sange palana lapi-lapi ya kidi lapi nyarang tapi lapi-lapi na untana napatato tendai o kotangana padang pasire napalin na iyaro lapi-lapi palapi laka untana nang kanguluiwi liu natapanasa dingitay mangaji pulok ko tanay mangaji tapal lupa masuk narinring ero nun narari lo ko nabita ya Rasulullah ang kataw mangaji pulok ko tanay maka nabite kenroy nasa kurasa din natendaku liu ka wang kalingay maselam lawi nabita tatong nabita sa dia membaca surah al-munjiah tasilang surah apa itu ya Rasulullah maka nabita surah al-munjiah adalah suratul mulk perisai dari asap kubur nigi pananungang iya sure ipasalama ipuli pacalan na kuburu yan naro tabaca-baca pak tabarakah magampamu tu deto na malampe ya mikonalay sinetron malampe itu yan naro maka de apu sampai ya ko pure mangaribi ustaz pura pisah maka de sampai ko pure sa tangaban ni pi maka de ule moto tangaban niya subuh pi pura masa paja subuh atau sebelum subuh tabaca-baca ni ko tabaca si polo na tama subuh pura pasigi masa paja subuh talanjuk kangi maka de apa udapi okoro okopi duha maka de udapi maka de guruta aja naliwang iloro wattun nai baca mangaribi letu sebelum lorok ya waktu jadi aja nak ada pura piloro baca leng yukori baca ya ko suratul mulk walaupun boleh tapi utama nah sabab ia tu tahu pandrita angka ci di pak disengang marajing ilolongang ya sang ilmu hikmah marajing terus terang podangi ilmu hikmah ini sangat berat nasabah ilmu ini lahir dari ilmu yang pai makada ilmu hikmah ko makadaki hikmah kan ilmu makadaki ilmu ya sangi ilmu hikmah pak disengang angkai polo ko pak disengang kada kita contohna makade nabi taya ko manre ko aja mo pabelay lima mo majepu pakan reang aja na pades kapator emaliwa mako angkat tu manre pades kapator di mana do itu ampai to motot tariolo ko mapalin na nanrey na paribaki ya jiwat dingi putara denate kalimay lorong magay makada ito panrite na ibukarang ipa disanga makada iya ko angka taw mala nanrey na malong jong kaliman na mabela iya kong ka naurusuk maraji salasay masa padal le maraji to yero makunrey ko manrey natengi na bitta ibuka nabuka timun na ko makemay ya mi ko timpo inatabuka ya ko makeme natutu mi makome aya ka macepa-cepa ya korone de aga hikmana ternyata makade kong ka makunrey ko manrey natatutu timun na
ko make mai itu libut timparu lakai na tu kawan ni. Makiro. Jadi itu hikmahnya ya riasang ilmu hikmah, ilmu yang lahir dari ilmu. Istilahnya manfaat dari perintah dan larangan. Riasang ilmu hikmah. Mai enggak tapi aja nu pada manang. Banyak. Itu diambil langsung dari ulama. Bukan dia kok isapa ibaratnya Pak. Susah. Ilmu ini agak susah. Kita harus banyak bertanya ke ulama. Iya, jadi makanya upasagi tati sana selesai. Meka lo kolelatul ijati makna NU tati 5 ni wite. Jolo-jolo. Jadi ini tentang salat. Angkato sampaja sunnah makanya kutul lemu jamai. Kega sampaja sunnah patan raka yolona imonrina loroe. Imonrina mike loroe tapi metet tabu. Apa surah yang dibaca, ayat yang dibaca menurut penjelasan Imamul Ghazali, ia ro ayat minimal dalam 40 ayat. Dibaca sirakangi. Tapi sampaja sunnah namo loroe, imonrina loroe. Tapi arwa pulona ayat minimal ibaca tas sirakangi. Kau pernah baca Fatihah, maka wadah ga wapra, maka gampang. Inna atayna ka 50, nasiratu na 50 ayat. Maji tamelo malah saulu. Na makadami arwa pulona ayat, deto na mesti makado. Malampi pa de, kulu Allahu tapakoli nga ka 15. Lebih ni. Iya aja mau malah saulu makado mesti patu ya pala de. Inna atayna ganda nih. Oke yang tetap baca ke 50 nala nih. Apa? Ya tuh kok ke 50 inna atayna siratu na 50 ayat. Nah itu, jadi namanya mirota baca, patan rekang, tak don rekaci bersala masna. Koko kita Imamul Ghazali, dan itu berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, sholat sunat duhur ya, tapi malampe bacana, meter rokokna, meter sujudna. Jadi ya kau rokok kini baca Subhana Rabbiyal Azim itu 21 kali. Subhana Rabbiyal A'la koto sujud ke 20 tosidi. Jadi tiap-tiap itu 21. Maka dia kalau kita penjelasannya itu pulau sakbu malaikat mancajima mengukui munrina. Dan malaikat inilah yang siang malam beristighfar memintakan ampun orang itu di hadapan Allah. Jadi tapi nasalai kita ya kok masih jamai mamatin ron tak bolane di kamu pi mata ya. Ya kok panitia pala cata enggak deh nala cakang kita. Itu kira. Jadi itu nunya. Makanya wadi ijamah kok boleh. Nah sebabnya itu sampai jas sunnah lebih utama kok boleh ijamah. Ya si apalanna. Ya si apalanna tuh kok sampai jas sunnah kok boleh. Kecuali misalnya maka ada tarawih, mekilo mak berjamah makanya sebenarnya sholat sunnah itu lebih abdal kalau di rumah. Sifat dua-dua mi pong Allah Ta'ala. Tapi dene yang mana na tawe mulai jami sampai jas sunnah kok boleh. Apa ya na purisa na tilo bolana, na letu bolana dene na sapajang. Asam matak ko meni man remeni maga ya pokok ki masigi maringang jadi maka dia di de itu letilo bolata okon masigi tajama daripada de makiro jadi tidak masalah itu kemudian ini sampaja sunnah angkato sampajang engkau ko bidayatun nihaya karena nanti Imam Ghazali kitab bidayatun nihaya awal dan akhir itu bidayatun nihaya arwane maka enggak jamai sampaja sunnah mutlak yolona juma'a patan rakato pangupuna kuluan lahu patan rakang, 2 rakaat di bersalam. Maka Imam Ghazali siapa yang mengamalkan salat ini, maka dia mati yaitu tahu kodini dan rono ke surga. Berarti jaminan itu. Itu hadis Nabi. Patan rakaat yolona Jumat. Tapi pangupuna kulu Allahu akka 50 sirakangi. 200 kulu Allahunna. Mete tato? Sebenarnya sampai jangan imang si bapak gawe syara'i. Masih jasi jalo masih na jama ya. Yan natutok ipitangon rona sebelum mati. Itu di kitab Bidayatun Nihaya. Jadi itu salat. Mega mopa tapi aja no puna manang. Sampai jam ni bahas matu na capu. Kemudian angkat to sikiri maka dia ulema puasa ustaz. De to gagawat di wasumbangang. De to ulema sampai sunah. Aga na pale. Sikiri na. Age baca nomor sidi. Subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Kanja iro namo si polos sote masih kiri dia itu nakalai. Itu. Maka dia Nabi inilah sikir yang paling berat timbangannya. Tapi dia pas susu dosa mata anak ni timbangannya. Dia gacau tanah. Tapi sebenarnya sikiri besok tadi guru taka. Kika je sikiri kami namakannya. Nasa kika je membutuhkan. Ia membutuhkan. Ia ko malam-malam may tapak mu pegai mu baca la ilaha illallah. Ia ko malah salah sa kumusading atas sabeko.
Jadi puluki keadaanmu. Ma jadi alay pak burai ya rosi kiri ya maka dah muluk bangsa di papena di mutulita selang pegai salawakmu pa aja tuh. Jadi maka dah kiki butuka. Jadi ya kau maka dah tuli masela kau kana mulo sompa mage baca la haula wala quwata illa billah. Pegai mu baca ya. Insyaallah atau dena melo ganna waram paramu pegai istighfarmu. Angka na masih kolang kalaka ye to 5 pelo dega polian lah. Namun romi matuno bayi ni mak balu jalaku pegai biaro na sempo ya ko dale mo ko Allah taala ni makero makada wadi gaje peto masikiri masalawa na sempo dale na nabita makada bahkan aya makada demi na cocok ko yeri baca to makada kegin rupol matu suara kegin rupol matu dina ko pasangi pamasena puangin alo mo yang idaleta apa ye je tiya sange tau sogi de to je tu na ya mega gaganna Pak Mega tu tahu mega gagana bana dareke. Iya tu 5 gua surat katarang kurang mampu penuh kantor desa. Nah iya 2 motoro na makai gaulawan na angkat tiya tede nang kanirita gagana tulitan apa penadina apa ati mi tu ya sagana. Komento mi tiya sange to madece makada ya makumu bola aku makada wi anu payano na samanya manyo to sa di makwa. Angkat tahu talu to na de na matin romatana. Angkat tahu makabal lo bolana cokin na mi bali bolana lupa na sagi polisi lalungi. Maka ya ka di gagat narakamanan aja ya situ kan nakolino makabal lo bolana ase ilala kamera na de na mi matin romatana. Cicak ni moni na saya agan magarese. Angkat tahu na buan na sa cokiro. Dia susah na di madu berbatu tahu Jadi doa salawat tapi 2 tu agagamu pasti letuk. Yang pertama istighfar pasti letuk. Nah sebab Allah Taala nonroy. Yang kedua salawat pasti sampai. Yang itu 2 dia tolak. Ya, jadi ya naro 2 ro talatengkan istilahnya. Pegai salawat ko pura ki masa paja perlu aki-aki je wirid. Maka dia ulai siratu 70 nah. Ko dia tulai 40 nah. Ko dia tulai 40 pitu nah. Pitu mana ta baca? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Atau barang kerbani sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca ke pitu akade ni magi nang kawirit yaki buat supaya dena to mapat tu masikiri. Angkat tu pakai sikiri na Imamul Ghazali yang 1000 satu hari. Itu bagus juga. Tamal katir. Jadi tomataku de na mega aja na tamalampi na manawa apa 10 tu tau de ni to ku pangalata mato ku suri mondri ya ku mangolo itu lipak boko ya na mangolo lay gili siuluna angka 10 tau tu aja lalo tatamo ko kalolo na makuttu tau mato na malampi na manawa ya tu cacalada pangalata kigaya sa matonin mangani ropo ku manon wi lampi pa na mana magani rogalu ku magani rodara ku di urusanmu pekurangin ya tu mega tu tamaku tu mana manawa na sabari na sa imanu je yanu man padahal dia nak ko alina mi makada itu makai ga jadi hilangkan itu makunrai nama kurasiri na cacato tu pong Allah Taala padangkan nama ceko-ceko ya tu de tu nirita tu tau maparenta na gau bawang angka tu tau panrita nama ngoa na cacato pong Allah Taala pak tu tau panrita pak mangoa memang oleh nama rangkai ini na cacalada pong Allah Taala tau makai itu anang kasih organisasi alena si punggawa lete si organisasi kalian si punggawa padahal ulama ulama nama ngoa na cacalada tanya mangoa waramparo namu mangoa jabatan alena makatan ni alena yeleng amana makatan ini kasih organisasi alena si makatan kasih organisasi itu bahaya salah satu orang yang dibenci oleh Allah megala da ijam-jam melo na rangkai na jadi itu amada dipertanggungjawabkan kala eseko ni roka apa malam pela dai si jana lebih macaram jadi ini penting saya wasiatkan ibu-ibu ini mani bawang ke gamelo tolah meki degagau kosok nasi kiri timwe bawah kedo angkalalo degaga baca iya na panutup degaga baca tamas sampajatoki tangang kato jenne DJ gaga di pokona meloki masulara bawa mi dena mari gaga degaga bacana degaga jenne degaga sarana cidi bawa aga mapamulai malolo tengerangi kasalahata tarana-rana isinina palanggarata tacuku mangolo ri pong Allah Taala napaki menyesal ieu riasa tapakkor si jammi makwatu masarolat bine masampajasuna sisa burakana itulah orang yang besar pahalanya. Deka na baca, mama ko ba mina kadwe kalasi pajaya biasa. Deka gaji ya to kalas yang ianu kaya. Makoro to dia miro na napa makada we pongi man rasa ka to kasi ko dia tak dampange. Adampangnya tamu pongi ka pakasalah aku. Yan riasa tapakkor. Natati way matanna masasakali pigaw ikasalahange. Air mata satu tetes itu dirindukan oleh Allah. Bayangkan, ia tuh dani pengalatan dan kalak menjadi pemadam api neraka dari kemudian. Dia gak baca, ia naro dia gak pak, dia gak coba gampangir. Ya kau dia mau patule jamir rumah tebawan nih. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.